Tito ichokomi klen kukujin edwe Ŋamɔ Paulo ni ŋamɔ chuno ke Yesu Kristo bofule mawulune ŋamɔ halami chumi ko ni maya wo ŋamɔ halamo bi le ahimo ke yeli ke ŋamɔ jamo ano kwale le hini le mni hiwale ni amena na no wala le hieno kam na no wala ne ŋamɔ wo heshindani abojele Shiyele dienche ebe ni salem ni le ejie ewe mo le shiechon eshie mo sandeni atu awumide enyumo ni jiwo yiwala here lo le famo na alemni mima wolo ne mi ya Tito ni jimi bi kron ye hemo ke ili ko meni wo yole na dro mo ke mo wona le ke hejole ni jeche nyumo le ke nu cho Yesu Kristo wo yiwala here lo le de ahabu Kaya kukuniji enumo ke ashina Naagbee Tito nitsumɔ ya Kreta ene wa mishibo ya Kreta oni otoni ni eshelegbeji anu pepepe ni owowo onupai ya manfe mamle tamoboni mi ke bomumule onupa fe mokoni pakobe okoni yo ngakumi ni yo bi ni hio Kristo no yo ni awie amehi akenyenye ntwibolo L'otu egbolo eji ame eja ake no kwelole esa ake pako hiyo ake ni nyumbo weno chulo nupa ajilele ekafe moni fiole dienche etwi nani je mnifuche je danulo je ni nepopo poche je hi ejulo shimo efe gbofelo moni sumo epapa ni lelo jalo moni hechi Moni hiyo ehinu. Moni hiyo anokwa wiye mole, chomole na alemni. Onienye ike ni chomo papale awo mei ahiwale. Ni eha mei ni yuwa shio wiye mole ana ametomo. Eja ake mei piye ni jitwe boloi. Mei ni yuwa ni hebese na mo. Keshushuloe. Titrii mei ni jeketi afuloele atenle. Amejigba me ni sa ake awo amena manufle ame butu oshia imuji fe ni se na mo ni yo he gbele wole ame choni ni eja ame temo ko ni ji ame dienche ame gbalole ke ake Kreta bi mali oda ko lo ifonji ni ma ye lo he John lo ni ne ko da se ne anokwale ni no he wole ka ame hi eveveve ko ni amehimo keyeli afehimo keyeli papa ni amekabu wida fo ya design kegbeme ni pale okejo anokwale le mlile akita ile atoe me ni hechele ni fe heche ham shime ni heche ni amehe nyuma ameyele loko be ni heche ham shimo amedwemo ni ka amehe ni le fe ewuji amejajo ake amele nyumo Shi ameke nitsumɔ kwale ni amejigbeme ni ahiyo ketwe gboloi keme ni ehiya nitsumɔ papa kukra hallelujah Tito icho enyo kele klen kuku ke ashikuku niji nyuma Jeŋba he nitsɔɔmɔi titrii komɛi shibole wiemo ni bi ni sachɔɔmɔ papa le himeji le amehi akashi amefe me ni hi echi amedwemo akashi amefe me ni yo himo ke yili papa ke suomo ke hi miamo yemeji hu na kan no ameba amejimbo ni same kronkron ile ameka fe amehi osheku yelo ameka fe amehi me ni dan enwo amenom amefe me ni choni papai koni amechon oblaye ile ni amesumo amewume amesumo amebi amedwemo akashi amehiache ameju ameshiani duba amemni ahi ameba amehishi ameha amedienche amewume koni akawie nyumo wie mole himusubo wie mo oblahi huna kaino wie mo ochon ame koni amedwemo akashi ni no fe no mnile wo bodienche ohe ofe no kwamo no oha ame nitsumɔ papai agbefa ni chɔmɔ mnile ha anabu ake moni mi fe ke twi kron ke hedo o wie mo ahi
boni anan hisaniko ata boni afe ni monike woye lehi agbo yena ni ena no shako eke ye wo hele hewo chujinle ameba ameishi ameha amedienche amenuncho mele amesa amehi ye nibii family ameka jie sanina ameka shrani shimo ameha anna ame akemeni yu anokwa kemoshi oni ameka wula nyumo niji wo yiwala herelo le chomole ye nibii family keye kuku niji nyoma ke ekomi ke ashi Naagbee nono ni Kristofoi ajeŋba damɔ eja ake nyuma dromo ni ake heri ogbeme fe ayiwala le epue ye chosio konu wakwashe ni ashe nyumogbe ye ke jine akono ele ni wake hie shikamo ke jale ni femo ke nyumogbe ye shemo ahishi ye jine bemni ni wo minkwa jomo ni wo hie kano ke wo nyuma pete le ke wo yiwala hele lo Yesu Kristo anunyam le pue mole gbele lekele dienche eha ye wanajia oni ekpon wokeje no tomo fem ni etruwo eha ehi akele dienche eno mani hie do ye nitsumɔ kpapai ahele wiemo ni ne ni owu amengaye ni oka amehi yehi kehi wale fe ka ha mokomingbo hegu hallelujah Tito icho ete keje klen kuku ke ashikuku ni jinyoma ke ekomi Kristofoi ajeŋba kaimo ame ni ameba ameishi ameha onupai ke no yeloele amebo ametue amesa amehi ameha nitsumɔ papa fe nitsumɔ papa ameka wie mokohi efon ameka be shimo amefe kpo ni ameha meife anna ame ake amehi jokra eja ake sale wohun wo fe wo ikwashiai to egboloi gbeduloi me ni sumo akonoi kemi ise ni bi su oto epi ni wo ba wo jen ye ni fon dia ni fe mo ke he chemni wo he yetan ni wo nyenye o wo he shibeni nyumo ni ji wo yiwala here lo le mlihile ke egbome ahido le puele je jale nitsumɔ ni wo dienche wo tuna shimbo le dienche emobona le na echo ehe fomo heju ke mumo konkro ehe fe mo le no ihere wo yiwala mumo konkro ne echo Yesu Kristo wo yiwala here lo le no efose hwe wo no baba o koni aha wo chomo ni yelo ye na no wala le gbefa ehie no kamona akeni abuwo be yele no edro monale anokwa wie mone inekeni ne anomi mitao ake oma oni meini ehe nyumono ameyela akwe ni amebo nitsumɔ papai ahimode ene menji ni yo fel ni he yo se na mohagbeme shikwashia ya wanije ke wekupa chomo ke na tamo ke mlahe beile chi ohikeje eja ke ehe bese na mo ni eje fe hu gbomoko ni kemlin gbela mo baale ke obole koko shikome ke shi enyole kwale eja ke ole ake mokoni yo na kaile eje ingle no ni efiu esha ni eke abule dienche efo keje kuku ni jinyuma ke enyu ke ashi Naagbee ni bi komɛi ni Paulo taoɔ kemichu atema lo ti hiku keba ongole bo moden ni obami ngoye ni kopoli eja ake je mi pemni ake mi ba ye fen bieleye bo moden owozina mlale lole ke Apollo gbedogba ni nokonoko hi aka hia ame shi hani wodienche wo meile hu akase nitsumɔ papai ahimoden bo efimo ke hia mo hiwo koni ameka fe meini wo yibi meini kemi yo le fe min bibu o min bi meini sumowo ye himo ke yeli minile duro mo le kenye fe anshi amen hallelujah.